Halo, assalamualaikum. Halo, Yo, Waalaikumsalam. mama sange turu. Iyo, Ikono mendung, ma. kodok ini mendung malah gerimis wesnya. Yo, ini yo rada. Mendung. Lah yo tangi turu kok mendung. Aku turet mau. Mama, Wes. Lah iya mau bermakmu nek maktun terus turu. Lontong tapi makme. lontong apa, ma? Lontong opor karo rambak. Rambak. Lontongnya ono rambutnya ra. Ora ono gundul. Iki sing pabrik ya. Wes, ma. Tapi aku, ma. Aku kangen mama. Lah piye gorene, Po? Iya, mak bengi wis ngono kok. Wah, ora masalah. Hah? Ora masalah. Ora masalah. Lah mau wis bareng ngono kok. Gue kurang. Ya wes. Jadi ora Ini masalah. kurang kok. Hah? Ora masalah. Oh, mama. Ayo ora apa-apa. Ayah. Malah Masih pakai ayah. hapus pengalaman, hapus dosa. Iya. Iya ya, ora apa-apa ya. Yo diletih sik aja sering-sering ya. Kayak mau kok. Kecuali telung dino. Aku kangen banget iyo. Ya, Ma. Jam 2 jam. Sik 2 jam, sik 5 jam. Atau Iya, Ma. Iya. Cukup ya. Mau bersibuk berarti keguyu-guyu dijak omong keguyu. Kelingan lucu. Aku kelingan mama. Kelingan mama apa kelingan mami? Kelingan mama. Kelingan kok guyu wae. Kelingan lek keruntal-keruntal mau bersubuh. Berarti mau sampe sekolah lagi ngono ya? Ora lama. Ora. Jam piro mau bengi? Mama iki lho. Isin aku, Ma. Kerja. Mau bengi berarti pulang kerja langsung. Mulai untuk kelilir. Ma. Kalau masih aku ngelilir, mau bengi jam 12-an. Ma, aku tak gawean ya, Ma. Piye? Aku tak gawean sih. Iya sayang. Iya. Sehat-sehat lo, Mama. Amin. Sering bersyukur ya, Ma. Iya. Karo dibantu dengan Ma. Iya. Aku sayang Mama. Sayang temenan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yung ko rin rong dinongkas. Sayang lo, Mama. Muah. Aku udah sampai telepon bisa kalau. Muah. Iya, Ma. mau kelingan aku rak mambengi. Kelingan Mama. Muah. Enggak malah enaknya podo karo mama. Yo, tak gawean sih, Ma. Nah.